Ratcharia song che topaksi close to point tre puthak ka che song asai today. Linguistic Society of America pen Excellence in Community Linguistic Award kelonga bangku sikari ti sophan Karbianglong Autonomous Council pen karchu. Rongbari marat ka cheleng atawar ki claim ka pabing pi hoya jok prabjin pen puthot na patang pinang ji pusi hadagarat ke hang. Kardom pini Karbianglong live prime time abirta long pen neli sami jerbon keling pi nonarjik tha birtang ton pe. Kidam tang chiti ni pipe clear ni song trok risim kang tang ke ora song Assam Sarkar la pen Central Sarkar ang bong Lamdon chetok de pen Lamdon ka chetok long close 2.3 patha ka che song ame de non pu anta Karbianglong alu mebon elang. Lasong si pinili thot satame bangso MOS surhinira inquiry sia long ke jongpon close 2.3 mate Karbianglong Autonomous Council kilegalong inghoi ke babangke ke do ana khai phanta towar kang putipon era puthak ASDC APHLC penchenglok Jakas 24 plus organization CCU HTL KSA KNCA KFA pendanglok ke ongdung hamphanga song chelangsi kheroni tharve hidi kapathuak lampen kheroni ASDC sa hemalongan armu gachi jengpen kache song padupon. Bangsu ka chesong pona mailong jaka samai phu khorsing teron kaning che pona tengke MOS surhinira inquiry si ka che tokalong bangke hempre ka puthak che tokpon pu pusi rara tumpen ningke the dolo bonta che tok dera phia bangke ke chok che puthak along ke kham phe puthak ka chesong bangsi thepon long rong MOS ka che toka hoteli tumi ningke the dunke dolo ke donglo awe Aningka na phong nang ke hanga embrek nona phong ke job po plane ko bu bonsida hala che tok det api ke plane le dalo le dalo Bangsu ka che to hut Karbianglong alo hamphanga song la pen ratcharia song phan thangnat ka chingwai chingsai ave pin pen Karbianglong Autonomous Council CM tuliram rong hang ami thang che pathek det pensi song tro atuma phan lamdon pa che tok det lo pusi robindro rong pi ningche pon kora nai aru jনসাধারণ লোক আলোচনা করা নাই ওল পার্টি তেঙ্গলকে টাটু তেঙ্গলকে মিটিং করা নাই আলোচনা নকৰাকে তুলিৰাম ৰঙান নিজস্বভাৱে একেতে তাত এগ্ৰি কৰিছে একেতে এলাউ কৰিছে একেতে কনসেন্ট দি দিছে আমি কৈছো যে একেতে তেখেতক কোনে অধিকাৰ দিলে যে আপুনি 10টা আপুনি ওপেন কৰি দিয়ক বড়ো এলেকা বহুত তাত নন ট্ৰাইবেল মানুহবিলাক আছে নন বড়ো আছে নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছে তাত অকল 6টা কাৰ্বি আংলঙত আজি ট্ৰাইবেল যদি গোটেইবিলাক বড়ো আদিবাসী গোটেইবিলাক যদি এৰি হয় অলমোষ্ট 70% আছে তাত কিন্তু নন বড়ো মানুহবিলাক অলমোষ্ট 65% 70 আছে তাত তেওঁলোকে 6টা ৰাখিছে ইয়াত কেলে 10টা তেওঁলোকে ৰাখিব Karbianglong alo ki duprong asap vera karbia khaitun thorom amen pen ratcharia song amen pen danglok ason amen pen chithak thulang pulote kunatsi karbia khaitun kireng unjilang pusi litsong rong pharpen mayalong ninji Parisimen pan bikeven hala asap tiki vet isi akar bisi piningali thorom amen men thaklang piningali party men thaklang piningali tum song amen pen tum thaklang pure karbia khai konasi tum ke chok en dengile Jasme pet ini tum non kar jap nang ji bangke ini tum parti cepat thenang ne song cepat thenang ne thorom cepat thenang ne jasme pet non ini tum kar jap nang ji la bangke karbi tang te karbi mane inglong so achatai mane karbi yang long la so karbi khet long so achatai ka chepang tang nang ji apor karbi det mane inglong so det tum kar jap nang ji apor nang itang lo kali putang te non ingkang te kre bobit puthot ka che song awe puthot kar jap pro awe tanang go thulang same tum che song la Kidam tang surihini ra inquiry si MOS along close 2.3 puthak jongsi pachun pondet lo pulote Karbianglong alo ke do inglong aso tuma phanke longli phelang vir at popisi sarsing ingling hinje Karbianglong or khilonjia raisa ja mi khongkito hoisu
এই MOS যদি ইমপ্লিমেন্টেশন হয় তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ মাটি আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ সংস্কৃতি ভাষা আমি সকলো হেৰুৱাই পেলাবলগীয়া হ'ব আমি হেৰুৱাই পেলাম গতিকে এইটো কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ এটা দাবী আমি উত্থাপন কৰিছোঁ যে এই 4 তাৰিখে যিটো MOS চুক্তি হৈ গ'ল 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সেই চুক্তিত থকা অসাংবিধানিক দফাবিলাক আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰক Kedam tang apor hut close 2.3 petak ke kham khepen hem tang sam kacha thabdam nang laki nilimi thang jongjong alia phan khali karbia khai pharman kacha songa joksi ke jangdam na lasimi thang khai phan chibi de kang kokpen banga khai phan akeng kacha ordom nang ji pa bangke nili koidun thekhe athe kc ke the pusi mayalong avinash ronghang injepon kita khai si ke the po mane akeng ordom nang ji pu bangke ni ordom de lut po khai si ke the mane ni akeng ordom nang khai jog ji pu le ji ni lo atheni ra song si ke kre po si akeng ordom de lo la le jalan pe wo jal de tam po ga bi ban lo pan se le ku lo atheni sar pi de hem ye so ordom ba do be nang chi lu lo pa do be bang lo sta ni ke jal se dam po da ke do de lo nang po lo si pu ro cita hala so ka che song ke la ke ni abi na song han jum jum nili jum jum se pa plangi phane ni jal ke thakang tu gale no domane jal ke jangol tang no jal ke do ne ko an ke re nge din to mas ke re nge din ku lo cita ni buram ko lo la ke nang tu ma phar isi ang the ka che bang lo itu ma khai che song si do ni to ma khai bi su jok je la bang song the ka plangi pa su jal ke thak nili jum jum phane jal ke jang ni no ni bangsu kacha songa hut ke ongdung arat chitong si close 2.3 bangke nang nepu ke hang taram ponenti Kheroni pen mohan teron Karbi Anglong live Ningkan surihini ra inquiry si ningkan aparman Linguistic Society of America tum kapaman ponalong Excellence in Community Linguistic Award Karbi Anglong pen sikari tisu chepalong rusi Karbi akhai phan nongme ke wan thega jok pini Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat meeting hall along Karbi Anglong Autonomous Council atum pen karchu padupon Karbi Anglong Autonomous Council pen kachapatir pipon karchu amailong Daniel Kathar pen chepehem phupon Bangso hut aluhi sar poman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kachitong dunalong EM MLA MAC la pen Karbi Lamet Amaya Bitung pen danglok Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat tum chitong dun Mayalong Excellence in Community Linguistic Award kachipalong dun si Karbi akhai la pen Karbi Anglong aphan nongme ke wan beka bangphu sikari tiso phan CM Ronghang hin pen si karcho siding pon Mayalong Excellence in Community Linguistic Award kachapalong dunsi Karbi akhai la pen Karbi Anglong aphan nongme ke wan veka bangphu sikari tiso phan CM Ronghang hin pen si karcho siding pon khai kang thim pulote methang kaning je bom alama bang intang onangji sita Karbi alama bangke nonpu anta kangtang o edet mate angtan ankeli ledera jok bharara det pen asamalong rialongta khai so pusi e hokrong Bangso penajok nili thek an pen ilitum Karbia khailam setame angtan an kele pen pirthe dang an setame kapachini adje phansi nili claim chepadu pen pini bangso Excellence in Community Linguistic Award chepalong dun lopusi sikariti so pherangke thengno ninje Ningkan isuri hini ra inquiry se Farman Linguistic Society of America atum ke pajir Excellence in Community Linguistic Award 2021 ku ni di London. So alam itu Karbi Anglong ke Ongdong atum anu along le namlo lapan dia Karbi Anglong Autonomous Council atum tenang sini dun lo la alam itu ani ngarong lo la pemili pini nang archo lo la sona karcho pon li ni ngarong lo li pudan lagi laku Karbi atum isi kaikang tempu kake mata tipu be khai kang thin bulu te kopi pisi la so khai long ke donai ma la so lam bang ke kama tha ko an ke pangching pen tum pulo ne li chini ne sta ni le gelang dam pulo te khai kang thin bulu te ke ching sia mang ke ame thang ke ning ji bo alam bang intang pik nang ji sta kar betum alam bang la so na kang tang ka vede da pochi pinian te ile tum India bong pen le pudam pusitame ba asam bong pen le pudam pusitame isi khai so na hok tele le khai lo son su bang elitin pom kok lo la sin ni si ni le je po pen an je pang rum lo
Halapu Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliran Ronghang pen kaning chepona bangke lapuson Karbi Anglong araraphan nongnam ke mekewan pithegapot sikari tiso phan akiro pilo pen none prangalang li ke klem ponja saido analong setame chirap chitodunpo lapen Karbi Anglong arloke do tok bangke do anatuma phan setame CEM Relief Fund pen life insurance pipon popusi ning chepon Karbi Anglong নহয় second linguistic of American এইটো ভোটা লাভ কৰাটো ভাৰতৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড পাইছে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি কৰিছোঁ আৰু তেখেতে কাৰ্বি ডিক্সনেৰী বনাই আছে আৰু যিমানখিনি গ্ৰহণ হ'ব সেই কিতাপ ৰিলিফিং কৰোঁতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আৰু এনেধৰণৰ মই আগতো কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ মিডিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ইয়াত বাসিন্দা ৰিপৰ্টাৰবিলাক আৰু লগতে যিবিলাকৰ ৰাইটাৰ্ছ যিবিলাক লিখক লিখিকাবিলাক আছে 10টা কিতাপ লিখিলে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ আমি লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ News report Longsudar Engti Karbi Anglong Live Dipurong supia dunghet kedo rong bari marat non puta ke mesena towar ka cheleng dun mobe derajok hadagara ratum towar na patang piserak nang chipusi team Karbi Anglong aphan ka cheni ripatupon lang ikha bangso towar lake borpung tarapung mate attogano towar kali donmarliatu labangso towar lake dipurong supi ward number plia towar lo Langra pangthegik tha Karbi Anglong life ke langra ratu Dipurong sopialong amat jongsi lapuson atowarsi cheleng nang bomlang pulote rong sorong bot araratun kupuson si kemesen ki iksi batwar cheleng dunlong po Aho Dipu Municipal Board ke parlo ward number prialong ke do rong bari mararatun nonpu anta kemesen atowar cheleng dun movelang Dipu Municipal Board pen saikideng pon bangso towar kapa messenger phanpura contractor Jensing timung aphan arpu ke pek ponalong engineer sikaring hi kasemar pon non aning kan ke thom pleng tera pita patang pon uni developusi rongara ratin pen ninje pon Sorkar atum bangso black topping bangso atowar lata kidu ki kahelo kali kilometer si aja kaphan nang pilo sita la bangso towar pinianta Tangte delo aprang ke ladak ita block si ekdom kemisen atowar do ladak engineer lapen ke contractor tum wanglo laso towar la ita block bang khorlap si la akimi black topping nang pipo pupen aphet pinian ningkan ke thom ke choklo sidame laso towar tangte delo la sinilitum bangso contractor lake Jensing timung lo lapen ke labangso engineer bangke sikaring hilo jongsi la pining ang mong nang patang tipi bolote nilitum laun susi sitame ako rat pen itum thorpak pen chisong thunang kokpo Nilitum rong bari barara tumta bang ason towar ke mi chehla dunlong popusi ningarong lo sitame pinier ni nilitum ningarong nakason lo kiliga poro hu chirap chetodu nang ji pupen rong bari marara tum chirap chetodun lo Sida mela puson towar sorkar nang kipi masab veranta nang patang pipi dera bangke ning duklo. La sila puson towar nang ki klem pialong ki the ki dinga tumta chelang dunra RD che endu nang jia potlu pusi hadak rong asar longki teron pen ninche. Arong tuar long lo akin ni long pu ni tu non hok yok yok ro konta hok na asal si do ko. Ni tu 1095 pen aning kan pen ki du tu phan la pura thu kita tum anta kijok nai ki pi nai ko anta ditum tirap tu lo sisa situ ta alita ajata long le dera sonsi du tenon akola BJP sarkar ahin pen dak rong atuar nang sonsi lo do ambo sita dak pe contractor tra ko mamalo ne chini duni ge dalo tabang sotum nang patang tidet pela joksi adak ne tumbangke ningduk si do ko Lasinili tum labang soto waralong usumar school ki dun penchenglok gari motor ke dam ke bang arlong ke thok roi penajok kisung thekti lasila bang soto warabang madu contractor le claim seta Karbi Anglong Autonomous Council kilik nangle lia prang kapatang jia phansi rat ka chuning li padu
Pen tua tuar pasti dak ketinia lipu ke bilo angka hapurong tharwe tuar bang ta bang non pudan ni hok thading hak pustame bang bang bom eta ni tuar ke jo along ang se usumar ke dam ta thekhe munit dam ke dam ta thekhe ke sun e ke dam ta kakum la sila so tuar bang ke majuk le a kontek nang en sita tuar bang ke jasmet nang pa mi pa prang sikni palam lo News report long sudaring ti Karbiang Long Live Lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo ni Hanglongri Baptist Kajalangamai Amonduli angkang Suarlo Krungting Sayamai Longdon Baptist Church alongsi Ninia Parman Paduponpo Suarlo Krungting Sayamai lapen prekjam kachapati pajai mek kapaduponchia phansi prekjam Amonduli tum normalom kachisik chedang padupon bomlo Suarlo Krungting Sayamai ningkane sek pene phong kachingrum amai pi padupon bom bang bomlo Bonta kedam tanga ningkan ke pirthe dang corona ke sobur ke doko joini labang so mai bipon long le derlo la sipining ningkana bangke ma sap so por ke medosi la pen ke sobur setame ing armu chotsi ke bangji phaikunia chiklo ni phai pli pen pho ninia farman ka padu ponche phansi cheparai pon tanglo la pen aluhi ka chup hata monduli si pen banghine tuma phan ansi phapon chotlo pusi cheparai ponlo anparta nona phongke aluhi tuma phan anke adona donsi boha chakpon po May kapadupon na dimpen ki bohadim kedam ke bang kasiksa ka vedensya phan helo muchora bohatum anaphan ke bas pensi thondun popusi tiri kam mondulia maipu pastor Benson rong pipen kongtun bang Robinson rong hangatum pachini pon labang so mailong athepi ke enpon lake nimarli la pen methang ka charja bonta thura arjap not akamang deng pi inkoira truck angdeng su kritrok Arna malam ke than ponjia tum lake NKBA klembang chunbang Reverend Benting Teron Diphu Golf College lecturer Dr Monalisa Terangpi NKBA Women Department Nimarlia Kongchunbang Hana intipi tum pensi than ponpo Kirokar cho butung atum ni Hanglongri Baptist Risonim somai tum pensi parju ponpo Lason si kachepatia long kangkrung kang sai dunche tum men lake Sarvan Kropen Olive Terang atum si langchari dunpo Labang so mai long kachitong dunche tum anta siloni jan pen me ke dodim an kachelenga towar mesen lapen kupine kar juji dolang pulote tiri kama mondli pastor Benson rongpi alam rihing 9365894840 lapen konchumbang Robinson ronghang alam rihing 8472986367 alongli humrita me pusi pachini pon asinili pastor hoi pen nang tum kadok we rar phanta chuning rilo je Amunduli tin ani marlia tumta non ke tuwar misel posi silonyan pen dax gela an ke bang ye phan thang ke sung velo la posi amunduli tin pen tan che tong nun po posi ning thelo la pen juniri tulo la bangso a program ka peman ponlong pe me ya phan botor bukan kimi pon bom ya phan nang litum amunduli tin pen ta cardom pen le nitum phan nang chirap dun bom tha posi nili pastor hoi pen nang chum kadok we munduli ni marli tuman phanta tuning rila loving pen ke bang tuma phan sik people lo la pen ke bas kadok we anta kidam wang joy ke posi nang tum dohan tana che tong dunya phansi tuning ri parte Koila mati pen Samsoniti Karbiang Long Live Tangte pini prime time birta kela ponsi kang toniklo